ngiyohlabelela ngaye owangifela ngiyoba nabangcwele mhla angikhodusayo ngangilahlekile kepha sengingotholiweyo wangamkela engikona sengingothandiweyo yebo ngiyohlabelela ngaye owangifela ngiyoba nabangcwele mhla angikhodusayo wangelapha ngilimele ngingothothobeleyo ngasindiswa ngilusizi ngingophumphuthekayo yebo ngiyohlabelela ngaye owangifela ngiyoba nabangcwele mhla angikhodusayo ubumnyama busamboza indlela yonke yami umsindiso nami kodwa uye okhanyisayo yebo ngiyohlabelela ngaye owangifela ngiyoba nabangcwele mhla angikhodusayo wongigcina ngize ngife ngisadlule emhlabeni wongilanda ngiye naye ngaphezulu embusweni yebo ngiyohlabelela ngaye owangifela ngiyoba ngabangcwele ababangikhodusayo. Mahubo 89 so ufunda uvesi 1 uvesi 2. Ngiyakuhlabelela ngomusa kaJehova kuze kube phakade ngomlomo wami ngazise izizukulwane ngezizukulwane ukuthembeka kwakho ngokuba ngithe umusa uyakwakhiwa kuze kube phakade ezulwini uyaqinisa ukuthembeka kwakho. Amazwi kumEzra ayewasho ukuthi uyahlabelela ngoJehova kuze kube phakade ngomlomo wami ngazise izizukulwane. Siyazazisa izizukulu ngosomandla ngoNkulunkulu uthi uNkulunkulu umi kuze kube phakade. uNkulunkulu nguyizolo namhla naphakade akekho omunye. Sokukuzwa ukuthi zithatha ini zenza ini ziyalizwa lelizwe noma alizwe kodwa thina mina ngiyohlala ngihlabelela ngoJehova uNkulunkulu wami ngoba ngimbona kimi izinto angenzela zona. Ngokuba ngithe umusa uyakwakhiwa kuze kube phakade ezulwini uyaqinisa ukuthembeka kwakhe. Umusa kaNkulunkulu wakhiwa kuze kube phakade ngoba kunje kungumusa wakhe. Siyalala kungumusa, siyavuka kungumusa wakhe, bayahamba baye emsebenzini kungumusa kaNkulunkulu.
njengoba umusa wakhe umi kuze kube phakade, nokuthembeka kwaNkulunkulu kumi kuze kube phakade. uNkulunkulu uthembekile ngaso sonke isikhathi kwabamthembayo. uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu akajiki, uNkulunkulu uyasibekezelela konke ukwenza kwethu ngoba ethembekile kuze kube phakade. Ngakho siyambonga uNkulunkulu, siyambonga nombhali walelo khuzana u-Ethani Ezra, njengoba wayebhala ekuzwa naye enhliziyweni yakhe, uthi umkhuleko wokucela ukusizwa, uthi yohlabelela ngomusa kaJehova kuze kube phakade. Ngomlomo wami ngazise izizukulwane ngezizukulwane ukuthembeka kwakhe. Ngokuba ngithe umusa uyakwakhiwa kuze kube phakade ezulwini, uyaqinisa ukuthembeka kwakhe, uyaqinisa ukuthembeka kwakhe ezulwini. Mangihlela ngapha enzansi, ngenzile isivumelwano nokhethiweyo wami, ngifungile kuye uDavide inceku yami ukuthi ngiyakuqinisa inzalo yakho kuze kube phakade, ngisakhe isihlalo sobukhosi esizukulwaneni ngesizukulwane. Ilokho uNkulunkulu akwenza ezisivumelwane noDavide inceku yakhe ukuthi uyawuqinisa umbuso wakhe enzalweni yakhe kuze kube phakade, ngoba siyabona uNkulunkulu namhlanje kusahamba ngaleyo ndlela leyo, futhi akujiki kuze kube phakade. Kuzaqalela mhlambe masekukhona iJerusalema elisha nokonke masekwenziwe kwaba kusha kwandlula lokhu kwesikhathi samanje, kepha kuze kube phakade. uNkulunkulu asenza isivumelano, akasaphuli, asenza noDavide ukuthi enzalweni yakhe uzabeka ubukhosi. Siyambonga uNkulunkulu, sihlabelela ngaye njalo, simdumisa njalo, ngoba akekho omunye esimele ukumdumisa ngaphandle kaNkulunkulu, ngoba yena wenze zonke lezinto ezikhona emhlabeni, amawa nezintaba, imifula nezintaba, nezilwane notshani bokuthi zidle, izilwane ezinabuzelayo nezenzani zonke ziyaphila enhlabathini, ziyaphila etshanini, amathafa namagquma. Engithandayo ukuthi nje wenza izintaba or izimbuzi, ngoba izimbuzi ziyagibela, ziyakhwela, ziyagibela. Uyazibona namanje ukuthi yinto ezenzelwe yona le, ukuthi ziyaqhwakela, ziyagijima, ziqhwekela imbuzi, azifani nalezi ezinye izilwane ziloku zidla ngaphansi, zona ziyakhuphuka. Kungoba ngani? Kungoba uNkulunkulu uzenze kanjalo. Ngakho siyambonga uNkulunkulu ngakho konke ekugcineni wenza umuntu ngomfanekiso wakhe, ukuthi amfuze, amkhonze. Sikwenzile lokho, kodwa ukuhamba kwesikhathi asisamfuzanga uNkulunkulu, asisamkhonzanga uNkulunkulu, sesihamba ngey'ndlela zethu, sesihamba ngokubona kwethu. Lokho wayesimisele kona kwasikwenze, sisukile kuko, sazenzela bodagoni, sazenzela iy'thixo zonke ezikhona, ngoba umuntu ufuna ukukhonza into ayibonayo. Nakalokhu nakulesikhathi lesi sikuso, abantu abafuna ukukhonza bona mabephiwa izinto abazibamba ngezandla bayakhonza kakhulu. Namanzi nako konke abayebantwini babaphe izinto abazibamba ngezandla bayakholelwa yiloko, ngoba umuntu ufuna ukukholwa into ayibambayo. Ukukholwa ngokamoya hayi, akakuboni lokho ukuthi into ekhona, kodwa uNkulunkulu ungumoya, ukholwa ngokomoya weqiniso ofanele ukuthi sibe nalo. Ngoba ngiphila nje ngilidokodo, lelidokodo leli umuntu ongaphakathi yimi. Uma esehamba lo muntu ungumoya, uyahamba ubuyela kumdali wakhe, dependa ukuthi ubehamba iphi indlela,
uya ekuphileni noma uye kufeni, kodwa nje umoya uyaphuma ubuyele kumnikazi wawo. Umzimba ushona enhlabathini. Ngakho siyambonga uNkulunkulu, kumele simdumise njalo naseyinhluphekweni, simdumise. Singamdumisi masidla kumnandi yonke into ehamba kahle, kepha noma izinto zingasahambi kahle simele ukumdumisa njalo ngomlomo wethu, sibabaze imisebenzi asenzekile yona, sibabaze ukwethembeka kwakhe uNkulunkulu. Amen. Amen. Number 4-5. Ubumnyama busamboza Ilela yonke yami, umsindiso nami kodwa uye okhanyisayo. yebo Iyohlabelela ngaye owangifela, ngiyohuba nabangcwele mhla angikodusayo. Wongigcina ngize ngife, ngisadlule emhlabeni. Wongilanda ngibe naye ngaphezulu embusweni. yebo Iyohlabelela ngaye owangifela, ngiyohuba nabangcwele mhla angikodusayo.